Bomo zdaj testirali, kako se obnaša na gozdnih cestah. Bom dal več različnih pozicij, tako da se vidimo na biciklu. Upam, da se me v redu sliši, tle niti ni toliko, ne piha toliko veter, stabilizacija po moje v redu. Po moje se največ sliši moj kolo, ker ja, ni glih narejen za to. Evo klanček. Wow. Na vrh tega klanca bom dal na tale nosilc, da vidimo, kako se tam vidi. Evo, bom tukaj zamenil. Zdaj bom pustil kar na wide. Torej široka. Zdaj zelo trese, vidim, da zelo trese. Moram malo bolj fiksirati ta nastavek, malo bolj zategniti. Edma. Tako je zvok. Zdaj kamera malo dlje od mene na bilanci. Zdaj bom še probal super view. Sam da pridem do ovinka. Ok. Evo, super view. Pol bom še probal horizontalno. Torej, horizontalno plus linearno stabilizacijo. Zdaj bom pa spremenil na horizontalno. Evo, smo na horizontalni in linearni stabilizaciji. Torej, slika bi mogla biti skozi naravnost. Tudi če se malo nagnem v ovinki. Zdaj bomo dali na chest mount, kako izgleda, samo da pridem do tega klanca. Zdaj dajmo na chest mount. Evo, zdaj smo na chest mountu, horizontalno in linearno stabilizacijo.
mu dal zdaj na Superview, da se vidi. To je pa moja najboljša opcija. Superview in chest mount. Evo, Superview. Moje je to najbolj za chest mount. Superview. Gremo. Dokler imam še nek baterija, ker nisem imel polno baterijo, ko sem začel. Sem imel ene 50%, meni se vidi, da je bilo točno 50% baterije. In snemam 4K 30 fps-a. Downhill, zdaj bo šlo hiter. Me prav zanima, kakšna bo bila slika. Sonce, po moje se me v redu sliši, če se ne sliši malo bolj kolesa. Zdaj nisem siguren. Veter piha, ful veter piha. Ne vem, če se nekaj sliši. Če te zanimajo še kakšne nastavitve GoPro-ja, napiši dobre komentarje, drugače pa klikaj like, se naroči na moj kanal in se vidimo naslednjič.